Njoko walla mbaldo o fogole internet ke in way simna nuun o kiin o kiin gonum fi simangolum ndako nom toxid ne i mbi'anta nuun rek na émission Njom Ñaal o pog no El Hadji Sène a fog no micro le Thior Production a fog na caméra fe émission Njom Ñaal a joka njal internet ke a joka njal we andoona yee a way suivre in internet fe nda itam i mbelaqinooxa yoon ale mosandooxa itam encouragement ke nda ngeɗa o Yàlla subhanahu wa taala émission ke ne i mbitan ne o Yàlla subhanahu wa taala a ci'a ino wut fo kattan ne i mbitan se gloire ke mbiyantan mariage ke mbiyantan ko ino ten defa qetaxe xaye koy i ngara mbi'id émission spéciale tam na saate fe na layel Babougar Malick ɗeetida an un jeune lutteur champion fo maak wa saate fe yakarna ar jeune fa andoona wax dëgg yàlla o layna Babougar Malick rek a foga ne andoona yee yaakaar ke o te ref an CFA a fodaam no saaxo jan noon xaritum Ousmane Baro a fodaam no saaxo ñam maak yaakaaraam me xaye koy i layanga CFA xani njeg émission fa andoona yee wax dëgg yàlla ala dawmi an ndax internet ke lamtogana lamit kon a fi'angaan ne o fogole i mbika xana ɓaatu njokano njal rek ɓaatu ngidma nuun rek ne andoona yee suivre a in laya encore abonnement fe fata internet ke a ɓaat abonnement fe ndax nu anda ye Njom Ñaal a refa ka andoona yee wax dëgg yàlla culture fe a numta culture fe cosaan ne a numta kon i ngaranga no saate fe Babougar Malick yakarame kene mbug ina i ngara ta mbaamir inchallahu rabi Thior ne i mbika ndok kam mbine ndok kam saate fe lamito an to fi ngentane a CFA o ñoom kam saate fe sogo ngar koy am fe émission fe joko njal bo tamba mbaldo o fog len internet ke in way mbalda nuun njokam no njala paax a paax o fog gila saax njokam no njala paax itam na yoon no fa in na site internet fe yoon fa Thior Production TV te fod na caméra fe o pog no El Hadji Sène no micro le ne i laytuna tantôt xator rek in way na saate fe Babougar Malick ɗeetid un grand champion émission Njom Ñaal le te fiyantan les anciens gloires xay koy ɗeetida xa andoona yee wax dëgg yàlla c'est un jeune lutteur a ref yaakaar yakarame i layanga koy Babougar Malick a refa saate diine saate cosaan saate aɗa saate ne sereer waye Babougar Malick a men Babougar Aladji Babougar Massamba champion fe koy ɗiɗangan te ref un jeune bo i mbiya dara d'abord ke i mbika ten refe mbasinte simin o fogole bo pare mbasinte dalen Thior Production sogo ngar koy nekk ano ten ref émission ne a jeg lamit ka i mbukun lamta te tontu ahin mbir yo ngajam we ndakna nuun ziar fane simna fop kulum Babougar fop Babougar Malick El Hadji ke julle fop me simna fop wa simoleng fodatira Babougar ke fop to leya ye fop lenga ref i to simna fop dal xu refna rek me fodona mi simnang i leyange yasam jama miñ et puis nuno iti simna nuun a paax a paax i parce que vraiment nu mbiya déplacement yasam roga rabda nuun ga vraiment simna fop dal wa simoleng i tam nu doomu adama fodna rek mais simnam quoi i to yakara den tamit aussi ok naga sax not ke itam fogama bogaten waaw fop wa simoleng supporter ke tout i danaka fop dal mi simna den i wa simoleng machallah ok njokana njala paax a paax ndeysaan d'après ye andoona yee ndeysaan a simna o fogole i ngentane ndeysaan ke i lamit kan d'abord CFA yakar me o kiina ndeɓandoronga wala bo kiina rimange wara ando rimelum fo ndimuna CFA xari fo timof ana yima sen oui okay muy loolu quoi mais ça kaga moom en tout cas daal xaalen dima xam i xaalen dima ref nam fi cawi o bagadu wala i o bagadu refu xaalen dima xam naga sa kon worima xam parce que mi bagadu ndima voilà kon ga ano ne roga fita a mosa naga xaalen ndimun te refo bagadu ndeysaan CFA tiga mosa i ngar koy CFA d'abord CFA na saate ferime wala boog a jega ma andoona yee maaga cosaanoru wala boog bajur ka cosaan avant te gara Babougar non ala mi meke andum meke rimem meke genum meke andum depuis ya refuma nde moom danaka fop meke ref Babougar Malick meke jegum meke andum waaw kaga naga saxtu quoi Babougar dal ten jegum de tout waaw ten def fopes wax dëgg ndeysaan ndaxit ye i layna ye Babougar maga rimo maaga jego yakarama yakar sat nu goona a jega cosaan nday tamit ande meke saate diine yo saate aada yo saate cosaan no sereer ref ndax ye andoona yee i anda o rimele bo pare koy fo i ndimuna i ndeɓanong ne d'abord
age fe i mbaag ano an o xiidole andoona yee ten ando daal wax dëgg yàlla waaga la in o xiidole daal i mbaag an ndax a jega pir ka andoona yee ande o rimel de sax non kaaga jegee problème mi moom muy loolu en tout cas ino ngoor te ɓindef i kaaga moom nuno maak nu alaaji pour le moment nuno maak nu ndefa mais ino daal ngoor te ɓindef i wax dëgg fa yàlla ye andoona yee koy roog a fi'a ngoor te ɓindef ndimel na saate fe maakit meen i ngar no ke andoona yee avant i njom ne o kiin a jega parcours d'abord en France CFA no an CFA andame bo i ngaran kaaga xan i ngar xa école fi'ano arabe wala français wala CFA no maago le retoogu wala CFA a gay o gay ken d'abord avant i ngara no ke andoona yee ten njom ne CFA xa fi'u avant tegara njom waaw CFA en fait jangam français retam bo 4e maaga wa non wa secondaire quatrième waa non muy loolu professionnel ke i mbogu inta bo 4e maaga i ndeya nun i après d'après ka koy ino moom c'est que meke o rimange me avant tout moom affaire o maaga xano waagin parce que moom o rimange meke rek xano ret no maago la waaw meke fulane yo sa ɓisay suk anta mbaali ka ngara ɓisil le kon anda ye meke moom muy loolu i jangamo maak jangam école aussi bo 4e maaga wasum maaga wasum ye andoona yee koy fi'a école fe a refa no maag ole ndeysaan roog a fi' koy ndax i njom ne i mbaaga lay no rimel paap ke yo tokoor ke yo wala encore léeg-léeg o ret na saate même sax waajur ma africain tokoor ma africain mais saate fa ref cosaanu njom bo o nuure mena maaga rek o lami njom ndax kaaga ref wala nama saxtu waaw non njomes moom wax dëgg fa ne yàlla meke moom njom moom waage fi meke o wuri mena me normalement o maafranga sa waraago maafir parce que parent in a mbera ɓeer njom ba nger quoi parent in moom a maafre o yongole fi ñaale a maafre ke maafir waaga moom kon ino hande ngaranga maafir rek ça veut dire que i mbara mbaro maafir waaw i ngaranga maafir rek ça veut dire que i mbara mbaro maafir quoi i parce que parent ina maafra to i ndime ndim soɓ njoma raptel meke af jegane saate faye i mbuuɗa kon refe ka and naye a bet kay quoi i mbara mbaago ndef ɓir parfois i nane parent ke maafre faap fe maafre na est ce que i mbaga an gonle parfois aussi jeg wa andoona yee leeg-leeg den lay kete lene de waaga yo ndax puisque faapu nan ay nanga fa nang gonle na parent fe ana ref non faapes Habib Ndong Habib Ndong waaw ten koy i na Bambougar deno in Lamine Baro in pa Lamine Baro Dakar deno yoneegu i waaga fop a maafir deno waaga fop parce que tout le temps surtout pa Lamine Baro Dakar a xooyxami tout le temps layaxame ino mbaagu nuun ino i maafreke maafir bo yaate changé na quoi ino mo isaya nun mais na mi faña à chaque fois mais tout le temps ten koy a gimnora xam ye vraiment i mbara mbaago ndef champion parce que tige jega ɓaata ndiiki par rapport fa deno quoi i kon boog ken taxun tout le temps i nga cey ten a yif in ɓaato ngorgorlu waxa i ngar no ke andoona yee o ten ref i njom ne encore mais leeg-leeg aussi kin a jega ma te commencer ta faire ta i njom i saate fe a fakooga fak num suɓa bo te commencer a nu ndet wala boog com seek ke commencer CFA wala boog ke andoona ten ref école ke mbi'oogina pot me affaire ken ten CFA commencer tu njom wala CFA tama commencer tu njom d'abord ni kaaga waaw CFA meke rek na Bambougar ten njome so commencer tu poti meew wala a kong i wax dëgg ndet njil ka kong ndet nu njega kong xu refna gara cotiser ida kong nu teganel a kong a kaaga ɓaatiro maafir oxu refna fiyo pot nuun fop nu ngar mbi'a pot nuun ɓaatinol ndoona a kong a kaaga ɓisuna o jang i kon yaaga ino moom poti meew tout fop i maafru i ino moom i ndimenem rek ndef ni kaaga bo neeke i maaku mbod neeke kam ni kaaga itam ndax nu soɓe meen ancien gloire ka andoona yee parfois wiin we tale a den de a mbi jaloore njom wala boog caate ke andoona yee a mata wala boog encore na jamano fe andoona yee njom ne faka meeke te jeg wa andoona yee a ngarooga mbudida meen a tax u daal vraiment nu jeg ka andoona yee nu yegan na den bo te moƴo pousse anu njom waaw ten ref ken leyang rek ino parent ke a maafir to tout le temps o moofanga fa den ne den leyta fo rek a nangangi pousser a quoi i parce que deno aussi ke den leegonga sarta yi bo yokke jaaxɗa yi parce que njom dena doyega doy waar i njom dena doyega doy waar ken itam a fogani ke pousser na in fa et puis tamit Yaxya Diop Yekini mi retam Bambougar Elage faabes maaga fréquenté egu retam maaga te suɓaam maaga mais et puis ga'an maga rek après muy loolu quoi te jeg vraiment te felaam trop bo nga coono bay moof pa moom plus de quelques minutes te soogo après te xaad
vraiment kaga itam mo jaam bug nori ñom parce que gaan maga rek affaire ma felam quoi ñoma felam de waaw moy lol mena pabas bamuga elage kam sa te itam ndeysaan o naga fira njom a jega wa andona ye nu ndeɓandong mbera njogte ta ndax a jega wa andona ye xaye jogte ta ndax ñu ay ñak o kina fira njom leg te jeg nawle ka andona ye a mbera comme a mbiru ko ndax waga liman ni wa andona ye njogte oga kam kene saate fe te ref ko andona ye wax deg yalla o kiino kiin champion refo jogte a jegi yakar no ten bo yenuti ka kiino kiin a jeg ka laso waaw meke na saate fe a jega champion ka ndef na meke wa ande ino débuté andoru même génération o lenga hemen ino mbogum bin leng muse mais asutu i ngeta foten no moto ten ino débuté andoru njom bo neke emina ay mafrel me mafrel ino pap in ke mogu fa faleng pap in ke bin leng na def ten asutu mais ko non sa tew kega mais vraiment ino débuté andoru njom fil lakas babu in wen fop ambena saate fane mais peut-être koy hena rok fitu neke rek kaga ref mais il faut leng in def to il faut débuter andoro quoi kam ni andona en débuter andoro encore to nam nuti saxtina kino kina je karugal la suna to mbir kam sati inga ane jamono auparavant nete jekto gina fandiki jekte nu débuter akoy bo kino kin nu commencer it ndokida kam ababake a tokno baba encore na sate feyo wala bok gila sax nu mudi u def ko andona wax kino kin liba xof wala bok na sate fe nu commencer non na saate fe commencé to njom parce que meke comme ne tonga njom tegare fe onu mafru mbokato meke ngat mafra bo sutu wata mbut ka ba mboga drapo vraiment mboga drapo a chafa ingetanga waranga nyot kami awaranga nyot kay jegi waaw vraiment indonan tam ne nget na waranga asur kay waranga asur te comprendre suritam ndeysaan ye ngar na koy bo saate fe ay yakara dole fe gara kattan fe gara kino kin jegi day yakar o fogole ngara ingar to injomalange xana jekka anone awari ñap te ref tam te bas encore leg leg ku ne jekna satif tertina way leg te jigmati ñap kuna imba pa himberan ne awak arif allah la anone don ando rek pay yi andone koy rogal laaj annam awaro fi fopa yakar koy nam ñaccio o fogole nam ñaccio ngentana ndax fogime imbir xana kam saati rek abog njomum rek a wagin rek atfa dole rek fogame xana jigma beruna est ce que a jega chemin fa xotuna avant yi andona wax deug yalla rogay fi dak fi waaw wax deug fa ne yalla mi mom affaire ken njom ne fa préparation yi mbapa hin ken fop wax deug fa ne ino mak meme bo faye na saate faye to i yakara den sega njom ref ke amne tigum ne doya kaga rek a ref mais wen def na meke jige ka de mbager na in parce que ambe mbiyan na in roga andaka indi tay ayer kay indi ta mugo ona mais koy wax deug in we ngatta meke vraiment to yakara den aussi gorma ko wen saate fane yakara na papa o leyna njomulo imbapax ref ka andona wax deug yalla e a jega mayu ko andona ana gelele ten keke leg anna fa a jega mate xata wege fapo tew anna fa leg te cigen na fi leg na yafa xay imbapax nen xay roga fiya meke imbak alamit bo ande ndax imbapax naga andona sefa a jegan xay sefa imbapax naga na yafe yo fak fe yo codum wala bog a jega o andona roga fiya fi te ma fi ba pare te jeg bagage ka andona e alak analak o gar koy ref relève te codomote wa comme te def nen lay tang rek inu mom meke mi ñake dara ten defan na falele ona kule ona ino bisani de bisan mi mom mi bisani de mosa hosa ngentan ni mom amosa parce que bisani de am wax deug fa ne yalla ajwa ke waruma daw no me dawa ke waruma daw rek to sante tan den tam ha ingar koy nak anoten def sefa ingina na ne amet te fi golle habisi du sefa artata khalate khalis afela o cioguna waga tet mbindo hangani tan waga mo jeggay nga fa wala sefa okki notun ten wala bok habisi du sefa fe dal bo sefa fe sax mo andagol presque waaw ken anje mo débat c'est mais parce que sefa wane ke mo juna visite ten refe ye inde fa meke yimo jaanew quoi njumate ange mom a dom ponkal ke def premier tour mi han fe bo daw final e final koy yena nga goyele haliso mo jana ham kenton goy kere gon laga nan sefa bo tigi law bo ken bisidu ken bo hay surtout kaga bisidun e nu ñoma je ina meke mbapat yokke anante gay akon o tekten haliso ndik mais au moins mi mo dom handa au final fane mais ndawa final ko goy yena nga ajije aye
koye wo halis ko ade no sewa wari kaga moƴo ɓisidi gollaga après goye goy tan bete lawnaga kaga moƴƴo ɓisid yeroga fino koy anda kaga fop ndeysan i ngar koy no keno ten ref CFA dawa dole a roka kamo fogole a commencer a ndax i njomne i mbog na lay d'abord rokona ngel i ngel num reto soit poids léger wala rawgadu fiik o ke jangona maaga i mbagu an i naaka ref kam saax le wala gila saax wala o drap trop fe andoona yee wax dëgg yàlla ye gara ye fadino kam mbine saate fay yega ye wax dëgg yàlla i yaakaar a jega to wax dëgg yàlla itam xa warne tamit taxi kam mbine njom ne saate fe